Jeste li ikada čuli priču o ljubavi koja nadilazi sve granice? U srcu osmanskog Sarajeva živio je mladić Alija, poznat kao Lepir. Siromašan, ali čista srca, dijelio je svoj skromni dom samo sa žutim mačkom. Dok je radio kao hamal u čaršiji, njegovo je srce kucalo za jednom osobom, prelijepom Almasom, kćerkom bogatog Mehage Bakala. Bila je to ljubav koja je morala ostati tajna, skrivena iza zidova društvenih razlika. Sudbina je bila okrutna prema Almasi. Udali su je za uglednog čovjeka koji je krio svoju bolest. Nakon teškog braka i razvoda, ona se vratila u čaršiju, ali Alijina ljubav nikada nije izblijedjela. Iako su mu mnogi nudili ruku svojih kćeri, njegovo srce je poznavalo samo jednu ljubav. To je priča o vjernosti koja ne poznaje vrijeme, o čistoj ljubavi koja nadživljava sve prepreke. Jedne noći, Alija usni čudan san. Stajao je u mračnom podrumu, pred njim hrpa dronjaka, stari čulasi, fermeni, poderane vreće. Miris vlage gušio ga je. Uplašen, šapnu sebi, gdje sam? Najednom iz tame izroni lik, Arap u zelenom džubetu, s ogromnom zelenom čalmom na glavi. Gusta bijela brada, crne oči i lice, zubi mu se cakle. Alija osjeti strah, htjede vrisnuti, ali snage nije imao. Samo tiho nazva selam. Arap mu blago odzdravi i reče: Alija Lepire, kako si? Ja sam te doveo ovamo da te nagradim za tvoju dobrotu. Bojiš se Boga, klanjaš mu se i nikome zla ne želiš. Vidiš li ove krpe, ovo pljesnivo blago? Pripadalo je tvrdici, a sad nek bude tvoje. Uzmi ga i pazi šta ćeš s njim uraditi. Alija se sagnu, uze šaku krpa, ali kad tamo u njegovoj ruci zablista zlato, srce mu zadrhti, a u njemu se rodi smjela misao: da sam paša. Paša pravi vali Bosne i Hercegovine. I tad se sve promijeni. Već je bio odjeven u zlatnu odjeću, s perjanicom i čelenkom na glavi. Pod njim rzao arapski konj u sjajnoj opremi. Čauši pred njim razgoniše narod, a svi klicahu: živio, jaša, čok jaša. Sunce mu maše svojim zrakama, a narod ga pozdravlja kao Ali Pašu, silnog vezira svjetlog sultana. A on, poznat po dobroti, malo harač uzima, oprašta kazne, zatvore ruši, a gradi džamije. U svakoj kasabi otvara besplatne stanove za hamale, brine se o sirotinji, čak i o životinjama, jer naredi da se ni psi ne smiju udariti. Djevojke uzdišu za njim, ali on ostaje vjeran samo jednoj, svojoj Almasi, kćeri Mehage Bakala. I kao paša ide pod njen prozor šapćući: ne stidi se lijepa, ne budi budala ko Alija Hamal, koji ti nekad nije smio reći za svoju ljubav. Sudbina ga odvede do Mula Hasan Dede, starog i škrtog trgovca. Svi su vjerovali da posjeduje skriveno bogatstvo, koje je za vrijeme osmanske vladavine stekao onomad u Stambolu trgujući. Aliju je upošljavao za teške poslove, plaćajući ga starim, bezvrijednim novcem. No Alija mu je i dalje pomagao. Jednoga dana dedo ga povede u podrum kroz hodnike i tajne prolaze, kroz uske i male otvore, pa niz stepenice, pa opet kroz neke uske hodnike, pa niz ljestve dok nisu stigli u zagušljivi, tamni i s mirisom na vlagu podrum. Alija, naivan i neiskvaren, cijelo vrijeme je imao povez na očima. Kada mu skide povez, Alija vidje neizmjerno bogatstvo, zlato, perzijske tepihe, ćupove dragocjenosti. No dedo mu nije vjerovao. Svaki put ga je pretresao, plašeći se da će mu ukrasti makar jedan novčić. Alija se sjeti svoga sna. Mula Hasan dedo ga je plaćao kao lažnim novcima i bjedno. Dok su Aliju bogati i ugledni Sarajlije upozoravali na dedu, Alija je osjećao sažaljenje prema njemu i govorio kako je Mula Hasan dedo dobar i da se lijepo ophodi prema njemu i da ga svaki put bogato nagradi. Jednoga dana Mula Hasan dedo se razboli i jedinog koga je htio vidjeti bio je Alija. Alija mu je izmetio i donosio hranu i vodu. Na samrti, Hasan dedo povjeri Alidži da ne dopusti pohlepnom Ješu i Bararonu Čifutu da ukrade njegovo blago. Nakon dedine smrti svi su tragali za blagom, ali ga niko nije našao. Alija je na nagovor Mehage Bakalara, Ali, hođe, i Omeradž Kazandžije kupio dedinu kuću da se ostali pohlepni Sarajlije, kao što je Ješua Bararon Čifut, ne bi dokopali dedinog bogatstva i upotrijebili ga u sebične svrhe. Ješua Bararon Čifut, trgovac koga je pohlepa zaslijepila, pokušavao ga je podmititi i prevariti, ali mu nije uspjelo. Alija Lepir je danima i na sve moguće načine pokušavao da pronađe skriveno blago i podrum, ali mu nije polazilo za rukom.
Jednoga dana ležeći na livadi, gdje mu je sunce njegov prijatelj obasjavalo lice, sjeti se svoga davno sanjanog sna. Tada mu pade na pamet misao, ode u kuću, stavi povez na oči i tako prolazeći uskim hodnicima i uskim prolazima dođe do podruma, bogatstvo Alija koristi mudro. Put ga vodi do Stambola gdje se uzdiže do zvanja paše. No, nikada ne zaboravlja Sarajevo ni svoju veliku ljubav. Vraća se kao Ali paša, čuven, bogat, ali i dalje plemenit. Oženi Almasu, onu istu djevojku koju je volio od djetinjstva. Njegov san se ostvario, siromašni Hamal postao je paša, a ljubav iz mladosti pretvorila se u brak. Ali kraj priče nosi i tragičnu sjenku. Ješua Bararon, Čifut nije mogao ukrotiti zvijer pohlepe. U želji da se domogne Hasan dedinog blaga poludio je. Kada je Ali paša trijumfalno ušao u Sarajevo, Ješua mu istrča pred konja i zatraži oprost. Alija Lepir, Ali paša, oprosti mi, daj halal. Paša naredi da ga odvedu u konake, da ga obuku i daruju. Ali prije nego što su čauši prišli, Ješua pade mrtav. Udarila ga kap. Na kaldrmi mu ostade lokva krvi, a iz njedara mu ispadoše kamenčići koje je skrivao. Pašin konj ih je kopitom razmrskao u prah. Tako se završava legenda o Ali paši, Ali i Lepiru, dječaku leptiru, koji je snagom poštenja, ljubavi i strpljenja postao Ali paša. Njegova priča nas uči da pohlepa vodi u propast, a čisto srce u uzvišenost i pobjedu. Pretplati se na kanal za još legendi iz Bosne i Hercegovine.